Lai. Jotelo kod jokanyo mag duond bura mar Jubilee koro kwayo jotelo mamoko kod rawere mondo mi onya kwe ka bende gijiwo rawere mondo mi kik ti kodgi marach e muojo jotulo e kindene ma weche mag siasa koro chochieng. Agilose romo boma Kajiado. Jotelo go wacho ni en ting' ma Jo-Kenya duto nyayo kwe ka bende gipango yore mag tego duond burano kod chako campaigns ne Fred Matiang'i e ng'wela rokom ten piny Kenya. Bende gijiwo Jo-Kenya mondo bed kod chung' mano motegno e yiero mabiro mondo mi giye jotelo mantie kod dwaro mar kelo dongruok ne jopiny. Siku ya leo tumeungana hapa kama wagombea wa viti tofauti katika kaunti ya Jubilee. Tumekuja hususan kuweza kujipanga kuweza kufungua ofisi yetu ya Jubilee ambayo itakafunguliwa tarehe 22 mwezi ujao. Tumekuja kujipanga kama wagombea na basi kama wale ambao wanaendesha chama wagombea. Sai Jubilee iko tayari na tuko mbele pamoja na tumeamua kwamba leo kila kiti ambayo aspirants wetu wataenda kugombea kutoka ward mpaka national tutadeliver. Hapa Kajiado tutadeliver every seat kuanzia MCA, MP pamoja na women rep. We have said this country is very precious to all Kenyans. We want to stop this politics of Gwinism in the country. We want them to be dealt with to make sure that we use the official method of safeguarding issues or interests. We want to say what they did at All Saint Cathedral is not acceptable to people of this country and Kajiado in particular. Jambo naweza ambia vijana wasikubali kutumika wakati huu. Tumeona kila mahali wametumika, lakini saa hii tunasema weka safety yako kwanza. Wewe jua Kenya unataka, tunataka uongozi bora na italetwa na gunizi. Apis mande kodon buche ORPP onyiso luoro margi hewi kwan maduong' mar jodak moko e kaunti ma Trans Nzoia manyaka sani pok ondikore kaka jokanye duond buche